Ovo je iPhone 12 Pro. I evo zašto je po mom mišljenju jedan od boljih izbora za većinu ljudi u 2023. i nadalje. Kao što možda već znate, telefon je izašao 2020. godine i imaju dve nove generacije ispred njega, ali baš to je jedan od razloga zašto mislim da je ovaj telefon čak možda i bolji izbor danas nego kada je izašao. Na primjer, kada pričamo o dizajnu, ovaj telefon je veoma sličan novijim modelima, i dalje ima mat staklo na leđima, ram od nerađajućeg čelika, kao i trostruku kameru. Imate ravne ivice kao i noviji modeli, istu veličinu ekrana i generalno jedan moderan i premium izgled. Jedina razlika koju možete primetiti što se tiče dizajna je to što i dalje ima taj notch, odnosno isečak za kameru i Face ID na vrhu ekrana, koji je na 13 Pro modelu dosta manji, a na 14 Pro je zamenjen sa Dynamic Islandom ili dinamičnim ostrvom. Ok, pored toga sva ova tri telefona izgledaju gotovo identično. Sad kad okrenemo telefon sa prednje strane vidjet ćete ekran od 6,1 inča koji je i dalje stvarno odličan. Ima odlično osvetljenje, ako nije najsvetliji koji postoji, i više nego dovoljno u svim situacijama u kojima sam se ja našao, pa čak i na direktnom suncu. Ima istu tehnologiju koja je zaslužna za otpornost na ogrebotine i pucanje kao i novi 13 Pro i 14 Pro modeli, a ima i identičnu rezoluciju i gustinu piksela. Jedina razlika je brzina osvežavanja ekrana. Apple je sa iPhoneom 13 Pro uveo brzo osvežavanje ekrana od 120 Hz, tako da je 12 Pro i dalje zaključan na 60. I to je stvarno primetna razlika, ekrani od 120 Hz izgledaju dosta brže i sve je onako dosta fluidnije i malo više klizi. I kad je u pitanju ovaj telefon, mislim da je to jedina stavka koju bih izdvojio kao nešto što mu potencijalno fali. Tačnije, ako bih mogao da biram jednu stvar koju ovaj telefon nema, to bi bilo to brzo osvežavanje ekrana. Ali i pored toga je ekran zaista odličan i iPhone-i su generalno prilično brzi i fluidni sami po sebi, posebno u odnosu na Android. U svakom slučaju taj manjak herca. iPhone 12 Pro može da opravda sa dosta nekih drugih cool stvari, kao što su IP68 rating, otpornost na vodu i prašinu, odlični stereo zvučnici, odlične vibracije kao na svim drugim iPhone-ima, 5G i povrh svega toga A14 Bionic čip koji pokreće ovaj telefon. I performanse su ono što ovaj telefon čini i dalje stvarno odličnim. Nekad stvarno mislim se ponavljam u ovim videima kad govorimo o brzini iPhone-a i njihovim čipovima i sve ostalo, ali A14 je i dalje jako brzo, ovaj telefon apsolutno nema nikakvog štucanja, zabadanja i bilo šta slično. Možete da igrate 99% igrica na visokim podešavanjima. Ja sam ga recimo koristio za montiranje nekih videa, renderovanje i eksportovanje tih fajlova je jako brzo, tako da sve te neke zahtevnije stvari i dalje radi ko čale. Stvarno je jako teško primetiti bilo kakvu razliku u brzini kada se poredi sa novijim iPhone-ima. Najveća prednost koju ti noviji čipovi imaju je optimizacija baterije. Svaka nova generacija je dosta efikasnija od prethodne i samim tim bolje koristi tu bateriju i ona zbog toga traje duže. S obzirom da ovaj telefon ima malo stariji čip, baterija je jedna od stvari na kojoj se može primetiti razlika u odnosu na novi iPhone. To ne znači da je baterija na ovom telefonu loša. I dalje dobijamo otprilike oko 7 sati korišćenja ekrana za svako punjenje i za 99% ljudi takva baterija je i više nego dovoljna. Također podržava brzo punjenje od 20 W, gde se ono napuni negde oko 50% za 30 minuta i bežično punjenje sa MagSafe-om od 15 W. Tako da ako baš ne silazite s telefona po ceo dan i baterija vam je najbitnija stvar na telefonu, postoji mogućnost da ćete morati malo da ga dopunite pri kraju dana, ali kao što sam rekao, za veliku većinu ljudi baterija je više nego dovoljna. Ono što je meni lično bitno kod baterije telefona je da može da izdrži od ujutru do uveče bez punjenja. Što bar po mom ličnom iskustvu ovaj telefon to može. Ok, kamera. Ima 3 kamere na leđima, sve 3 od 12 megapiksela. Imamo glavnu širokougaonu, ultra širokougaonu i telefoto zoom kameru. I po mom mišljenju ove kamere su i dalje jedne od najboljih koje sam koristio. I odlične su za većinu ljudi osim u nekoliko specifičnih slučajeva, kao na primjer ako ste profesionalni fotograf ili videograf i želite da koristite ovu kameru na neki malo profesionalniji način. Možda tu postoji argument za neki noviji model kao što je iPhone 13 ili 14 Pro, ali za većinu ljudi, uključujući i mene, ova kamera je stvarno odlična. I dalje ima odličan noćni režim, portret fotografije, 3 različite ugla gledanja, 4K video, a kao i svi ostali iPhone ima odlične boje, oštrinu i stabilizaciju kod snimanja videa. U suštini, sve stvari koje čine dobru kameru u jednom telefonu su tu. I kao što sam rekao, iskreno mislim da bi velika većina ljudi bila prezadovoljna ovom kamerom i u 2023. Sad, glavni razlog zašto mislim da je iPhone 12 Pro
odličan izbor ove godine, je cena. Kada je izašao ovaj telefon je bio stvarno dosta skup. Početna cena mu je bila $1000 i to u Americi, a kod nas je ta cifra bila dosta veća. Dok danas kod nas na polovnom tržištu, kao na kupujem prodajem i sličnim sajtovima, ovaj telefon počinje negde iznad €500, pa ide na više u zavisnosti od količine memorije koja vam je potrebna i za tih €500-600 dobijete jedan stvarno odličan telefon sa premium dizajnom i odličnim kamerama koji će bez problema trajati još nekoliko godina s obzirom na dugačak životni vek iPhone-a. Ovo je celokupno jedan odlično zaokružen telefon i ako želite da kupite jedan za sebe, potražite Joker Mobil na kupujem prodajem i generalno na internetu. Ako želite da vidite neku drugu iPhone recenziju, pogledajte ovu playlistu sa strane. Haj, čao!